Palengke Report. Good morning, Idol Lawrence. Indema na 20 presyo digiti Baguio vegetables. Itatangal daw iti tiendahan tayo iti Lawag City. Presyo iti sayote, 60 pesos iti kada kilo. Carrots, 120 pesos. Timet repolyo, 50 pesos. Baguio beans, 150 pesos. Timet bell pepper, 150 pesos. Patatas, 150 pesos ti kada kilo. Cucumber, 120 pesos. Calamansi, 80 pesos. Cauliflower, 50 pesos. Broccoli, 20 pesos. Timet Chinese pechay ket 80 pesos. Onion leeks, 180 aging ganat 200 pesos. Radish, 150 pesos. Lettuce, 300 pesos. Chicharo, 600 pesos. Kanti celery ket 20 pesos. Dagita pa ilaeng Idol Lawrence ti presyo digiti kangrunaan a Baguio vegetables. Itatangal daw iti tiendahan tayo iti Lawag City. Para iti price watch tayo iti Palengke Report, dahito ni Idol Tony G. Tatak I FM.